Ele leila va o ele tua, o le tua e tumu le alofa, o le alofa e muti vale. Moni lava, ele nevi inga o mātou usu fatasi le nei fiafi ma o mātou ta watu. O e o se tua le lei, fa maoni, o e o le tua sa e le tulafo ina fo i mātou le nei aso atoa. Le whaftai e tua i ate o e lo mātou tua o no le nei aso. Whailoa ilo wanga le lei malau wha maoni ala i lau tau singa ia e mātou. Mai lava fo i le tae au si o mai le nei teimi o le fiafi. O mātou i oe fatasi le tua. O e o se tua e sili o na le lei. O se tua alofa o se tua. Sa e muli sa e te tai ma e pui mātou le nei aso atoa. O te tau i lava o na vi i atu i mātou i atu. O e mo mātou whape atu vi i oe le tua. Ia tu mau ia te oe le vi inga o le mamalu o le whane tanga. Ia tu mau ia te oe le tu o le pule o le whamanu. Ia wha mau o lunga ina pea oe le tu i mea uma. Awa oe o le tu i sili lava. Na ilo se tasi lava atu. E vi ia oe le nei pō. E vi ia lava oe mai o matu loto. Whafte iatu ia te oe iau whamnianga tele. O mea lofa na e whamnu ia i matou le nei aso atoa. E le ngata sa e tausi ma leo a sa e whanga e mātou, ma e whamanuia e mātou, leo e mātou, te tai mai e mātou. O mafu ai ono mātou, o mai le nei fiafi le tua, ma whaatau nuina fo i le mātou Paul Klame, pe ona masani ai, whaftai le tua, whaftai me umalama, whaftai ono Yesu, o le alii, o le ola, o le wha, o le tanga na e awina mai, whailava lea matongi ola, o le wha o le tanga mo i mātou. Ia mwhai fōna mātou maua, ia lea lava wha moe pe on e saunia. O le manuia i leo lai wha vavau, lea mātou te ngā lulue atu i ai le tua, mai ai lo mātou wha moe. E le lumanai a wā o mātou teletonu. Na e whaia lava lea ma e saunia mo i mātou o lau whanau. E le whaatu tua ia ke riso. Vi ia oe, vi ia lava oe le nei pō, whaftai. O le fwe fiafi le tua we silfia le a mātou sauni le mātou Paul Klame, mātou te tuinatu fo iatu oe le nei pō, se e anga le lei alofa mai ma whau mai lo nganga le fiafi le mātou mta upu. Le a mātou su e fo i lau fionga pa ia mo mātou talanoa, ia ulava fionga pa ia le tua o le manuia e le ngata mātou te manuiai. Ia e whapena foi o na whangaina ai o mātou nganga o mātou o langa fia ai fia whenu ia te oe. Tali ai lo mātou ngā lala whale nganga ia te oe. Whailawa la upu le tua whamanianga mo i mātou. Pe fōra mātou i nei fiafi la mātou sauni e whalongo la upu le tua. A fia mai ma e a mai mātou. Wheta lai lava oe le nei pō. O ina umai mātou ma whamanu iei nai mātou lau upu. Wa o e lava e au le upu o e au le mana. O e fo e au le nganga pa ia te ngalue atu i o lātou whina ngalo mo mātou loto. Whai e la upu whamanianga mo i mātou. Vi ia oe le nei pō. Tālo le tua whamani e iau tangata. La mātou mafuta le nei fiafi. Ia i ufo i mea uma le nei pō. Ia fo i tupe ia te oe le vi inga. O le whamanu ma le whane tanga. Ai fo i mai ai mātou le whātau waa. Ia vi ia oe nei pō, vi ia oe Yesu lo mātou li whaola. Whaftai ta mā, whaftai nganga pa ia. Amene. Ia le tua le nei pō, e whātalo whātu fo i lau whāsausanga Samoa. E le nei fo i fiafi. Ia, ua tātou tau nu mai fo i tātou temi whātūranga ina e peona masani ai esong fo te tasi il tātou Paul Klame masani nei o le tutu le Upega ile Loloto. Au nātu fo i matautua mo oe, e ala le upo le tua, e le tātou Paul Klame o le tutu le Upega ile Loloto e peona masani ai. La auto au na ne o poni fonti, wha manuia te lele tua i atu oe tusa o le tātou mta upu le nei pō, wha tā alofa atua ili pa ia le silasi o si o tātou tunu Samoa. Ia au na pa ia le tua mautou fo le tua i so se whatawhai taulanga. Wha tā alofa ia tau lau whai ngā luenga. Ia. Whai fo i o e whafonga mai, mai mafuta mai. Ia tāpua e mai fo i le nei pō. Whatalo whātu i ate o e le nei fiafi le suafa Yesu le tātou li mo le tātou whaola.
lo le ngalue ma lo le staulanga le foi vai sa ia fa manu ia tele le tua le ngaluenga on pe on fenga yai e le leo ina la fuma moe talo fa tu i o Samoa i tupu mai o le tunu ia me se foi na o tato tinama tama tu o lo apena ona tapo ia faiva o tama fa na le aso ma lo talo ia te utou ma tua ia ia lava le tua ma lo to soifua ma lo to malosi ia fa pena ona fai fo yo to tute mo to pito la au ia le ngata o le fautu ino ainga ia me se fo la au to talo fai pe ile aso ma le aso ia le tua fa mi atu le tua ia tu to talo fo il tato ainga o nisi o lo mafuta mai e tunu mau po fe lava se mo mafuta mai ai ia o nisi fo ia tunu ia o lo hao to a malama ia o nisi fo ia ua fa penao na o le tulu o po mau ia po fe lava se tunu o lo ai ia ma tol nei ia le o tale valu ni sile au kilani ia e fa talo fa tu ia to le fiafi po fe lava se mo mafuta mai ai ia vi ia le tua ma lo so fu mo ma langi ma pata lo fa inisi o lo e nisi fo lo i mota nga se le po lo mafuta mai ai tonu fa pui ia o tonu fo yo fo fainga luenga ia fa yo mafuta mai tonu fo fainga luenga po fe lava se mo mafuta mai ai me nga lue lungo awol tele ia o tonu fo yo ainga lo ngalu lue mai nisi o tonu o fo fainga luenga pata lo fa ya tu to swafo i sul tatu li tatu faola fatalo fo i nisi o lo fai fo ona asia si mai tonu au kila nei e le ngata fo i o maftanga fa ainga e kalisia i a asi singa fo i ainga fatalo fatu i atu to nei fiafi pe a first time mo fo nei fta e mafuta mai ai mai falo longo e il por kramele nei o le tutu o le Upega ile Loloto ia vi ia lava le tua mo fo nei lao tato mai ai fa longo mo tato fetu fa ile fionga pe ia le tua ia lo mai ol tato maftanga le fiafi ala tato fa wa wina le upo le tua pe ona masen yai ta lova ho sunga ya sa o lo nglu le fiafi ia le tua fa mi ya sa mo le ainga ia ole me foi fiafi ia ole a tato le lava ma foi le ona le tua sunga tuilang ia foi fontanga fa le maftanga kalisi o lo mafuta tu yai ai ole le fiafi ia la tasi o tatu to mawhai e wha wau pele tu sia sakaria pei fo na tatu ngata mai e le vaeso lena tenei ia ele wha umaina ia o tatu miti fo ia e valu o lo tono tu sia sakaria ia po vaenga o le miti na maua e sakaria le po tasi luinga tasi le whaalinga tasi le miti valu o na vaenga le sa tatu tala noa i le amatanga mai o nei miti e sele matango fie na maua mai fo inia o onga taua mo i matou sa tatu amata mai e le whaalinga e winga i solo whanua ia o loo whaailoa mai ai la miti matango fie ia le tūlanga o le merciful po le anga le lei o le atua na ia sila ai i ona lava tangata i sauta le merciful and how God deal with his people and the city of Jerusalem. So ese la le taua. Ai o lo iei fo i se whaatatanga o le ata o le lumanai. Le taua o le toi fo i o le tua i Jerusalema i ona tangata. Ali i le alofa o le tua i le vaenga mua le nganta fo i le o nifo e wha ia matufunga i tō wha sa tātou tala noa e fo i wha i loa ai le matautia o le malosi o le mana o le tua, the power of God demonstrate na ia whapenao na ia whengai ai ma whili ia ma nu ese sa whengai ma tūlanga o le whaapolonga ina ngata fo i le o whili o le nu o le tua nisi sa whaapolonga ina Israel pe o Asuria ia ma Papelonia o le si miti vaenga o le miti o le tangata na whealoa i na saumola na fua. Ia lesa tātu tala noa i le tūlanga o le tua malona o ia o le protector, o le protect e le tua o le tangata i teimi whaingata.
Ngata o lea sa tātou talanoa e leo si taulanga ia po o Iosua ina sa tātou talanoa i o le tua na te overcomina. Ia mea leanga, ma mea ele lea, ma mea tau mwhai e wha leanga, ta ngata o le tua po le nu o le tua. Ngata i lea sa tātou talanoa i tu ngā la mepa, i le whaalinga na i loa o le ata o le tu ngā la mepa, sa tātou talanoa i le whaingofie o na whaongaina le tua, ma watu lona mana o lona nganga pa ia na tu ina atu ala le whaongaina o le tangata. E whapenao na watu ai lona whina ngalo, e mese o le whaataunu ina ai o lona whina ngalo. Lea sa tātou talanoa i la au olive lua, ai na whaatitau lea i a seru pāpelu, i a ma Iosua na whaonga e le tua, e le o le malosi, e le o le fita, le nganga o le tua, mwheo nei e whaonga ina le tangata. Sa tātou talanoa fo le tusi tā ai lele, ia sa tātou whaamanatu ina ai le tūlanga o le moni ma le matautia o le whaamasnonga le tua. Le tūla fono le tua. Sa tātou tā ua ai e le vaenga mō mua, o le whaatitau lava i le tua, te angasala i le tua, ona o le vā oe ma le tua e tusa o lana tūla fono tuina mai. Ia le ngata fo i leo le vā matangata, e lua vaenga o le tusta ai sa tu sia mai loa atu ai tu singa i vaenga e lua. O le ata lea o le tua e na te au maia le whaamasnonga e le ngata mō sa uta ia e mō le lolangi atua foi. Tātou talanoa foi e le whawhine sa i tutonu o le efa ia po le ato foi na ave i Papelonia. E whai loa ai le mana ma le pao le tua e mawhaio nei ave ese ina le amio leanga mai on tangata. Po le ale leanga o tātou o langa, po le ale matanga, e iei le power o le tua. God has a power to remove wickedness from our lives. E mwhai le tua. Leng tātou talanoa ai, au li sauni, le nu o le tua, e rufale le malu, e mana o mia le ave ese mai o le amio leanga. Ia, masalo e eise visiri, masalo e whapea fo ilo manatu whapea, ia o le kalesia, ia po le whale o le tua e ave iei le amio leanga. Eo, iei tangata amio leanga i le leima iai, ese la vaenga, ese mea, e moni o le kalesia e o iei tangata leanga. Eo, iei tangata angsala ina ia, o lato maua, le favor o le tua, po le wha o le tanga le tua, e moni. E mataulio le tūlanga o le nuu leo sauta. E leo se nuu e fau ju tonu o le manu le tua. O le nuu wa leva o na lolotu, wa leva o na iai. Le ata fo ina o tātou tangata ke usiano. E ese le tangata fito a saua e maua ke riso Yesu, maua le tua. E sau mai le lolangi na te manao mia se swinga. Tangata tonu la ngai te tau i le whaapunga. Come as you are to the church. Come as you are to Jesus. Sau. Male lea male matanga nai te iai i le atua e moni. Le mele i ele jo tele o tangata lolotu mo tangata ke usiano e mise foi. Ia le nei nu o sa uta o tangata ua fe maumo wai, ua fe foi ai, ua maasani ai le mamalu o le atua. Ai le o mawhai o na ola ai le mamalu o le atua. Le sa tatu tala noa i ngā le whawhine le nai, ave ese le amio leanga, o le i ulu fale le malu lona lua po le malu fau le ua whaia le atua. E whai loa mai e nā, e whina ngalo le atua, e tātou te au auna ma serve, e minister mo ia matangata i se o langa, e wha mamaina ma wha pa ieina wawe ese mai, i le wickedness po le amio leanga, e pei o le whawhine le na tau punga i whawhuling tātou tala noai. Ia e tu e whapu lau ole, e le lite po o le tāpuni, ia ai ave loa mama molianga i Papelonia, e tua i lona malu o whaia po le whale. Whape nā le ata o le atua, na o le atua e ese mai, so e ele mana, e ele pao le atua, e mwhaio nei ave ese mai, le amio leanga mai te tono o tātou o langa pe a whai tātou te, tu natu i tātou i a te ia. Sa tātou anofo i solo whanua, makario te wha, le ata o le pawa po le malosio le tua i mwhaio nei i whato i le loina ai i anu ese, tai fōlinga tutusa i le vaenga lona valu lea, ma le vaenga mua, le ata o solo whanua e wha, au i e whai loa mai ai. God has a power to remove the Gentiles and the power, the evil power that is in
this world. E mawhai e le atua nei e whātu i le loina, whai e le atua nei a veseina, le pule ma le malosi, o lo iai ma lo e meise o Papelonia o lo whaingoa ma iai a whainga ma lo. O le tū i sa sae, po ma lo i sa sae, ma le tū i saute, po le tū i tonga le pito i laro lenta anu tāua. O le ata leo Papelonia i lunga, e le ngata fo i leo aiku pito le pito i lalo. Ai ma whai e le atua, o na luatu lona mana, a luatu lona malosi e ala i solo whanua, o le ata o solo whanua i tāru tāua, o le malosi o le atua, the power of God. Ai ma whai o nei ave se na i le ami o leanga. A le fo la sa tātou, whai tātou talanoa i le whau unga o Iosua, le tātou talanoa i vaso lente nei, whai unga lava o le mata upu e ono, na o lo whamatala ai, le whau unga o Iosua, ma le tuina ato le pale auro, le pale tupu, po le pale alo, o le pale ali, po le pale tuina atu na o le tangata e mawhai o na i e tau veina tofi e lua o le tupu, ia e whapena fo i leo Staulang City, e leo Iosua la le ana wha autu i ai le tala le ana tātua noa le vaso lente nei, le ai, o le ata o ke riso Iesu, na o Iesu lava i mawhai, o na ia umia ia ofisa nei po o ngā luenga tau tāua nei luma o le atua, o le tupu, ia ma leo Staulang City, le ai lava masesi, la si alango Iesu, o ia e sau mai le tu ainga o meksa teko, e tatu fai taula ia il tusi o e peru lom tau pui fitu, na e whamatala mai ai, o ia lea e sau mai le tu ainga o meksa teko, no inga o le tu ainga o meksa teko, o ia sa ave matupu, o ia fo sa ave mau Staulang City, lea na ave i elis fulua i Abrahamo, i le taimi ina wa fo i mai le taua. Ia, fo i ese la le taua, o lea la tatu te la atu amatala na uma miti nei ma tūlanga o mea uma ma valo anga sa tatu taua e whati taua nga i mea uma lama le tele o nei miti ma ona winga, ma ona lafoia e lafoia nga i le lomanai. Tele o whatu sanga ma mea o lo whatu sa iai, le taimi e to e fio mai ai Yesu, a le ngata foi leo le taimi e no futupu ai Yesu i lona no fali le ye le ata leo Yosua le tatu talno le na utaua nei o le ata o Yesu o le tupu o ia fo le Staulanga o ia o le no futupu ma me o ia matupu i Jerusalem le no fo o ta vita lonta ma ia ma fai lo o ia ma tai po le tupu le ma lo o lona tama ia i le afeta usanga o le millenniuma. Ai atatu vamaila i le mta upu le fitu, mta upu fitu le e se fo i le matango fie ma le mani fo i o se meolo au mai e ina. Le awa le oto i se miti oto i talano ai i a Sakaria. A o le la ua talano Sakaria nga i le tūlanga o le tāua tele o me te tauna ona whaia ma me tauna i loa tangata o iuteia, tangata iuteia. I le taimi lea o le a lata ina uma le malumadu, wa leo whaile ngā luenga. Taimi i o hakai ma Sakaria, ia o lea wa amata na toe ngā lue ina le ngā luenga o le whale po le malumadu o le tua. O a mio la ma tūlanga o lato me te tau o na malam lama e te tau o na ola ai ma me te tau o na whai. E la ni fesili ei tangata o le nua o le tua. Ai ei fo ni fesili na lato fesili ai to fesili ma ia le tua i le mata upu le o lo whataua i le tūlanga o le mata upu le winga i le anapongi o sesi le o mata upu one of our fundamental doctrine and acting of Christian people i tonu o le li o le circle Kirishano mo le mata upu e tau o le anapongi o se mata upu tau o tele ale la li ali mai i le whātaua ina tele o le mata upu le winga i le anapongi o le fesili na fesili ei tangata o le atua i ai o sua le o Staulang City fesili ei tangata o sa uta na o to ina o le nuu fesili le o Staulang City i le lato fesili lea o le fe aula winga i le anapongi o lo awala mai i le perfeta ne o Sakaria mta upu fitu fai upu e whae o le suma le wha o lo tūlai mai le fesili na fesili e la uli i e le fai upu e tolu, fai upu e o lava le fai upu e wha. E winga le anapongi, fai man lato fesili. Peta tau ona o lato wha ua wina pea le anapongi le asa lato whaia.
i le fitu se fulu tausanga lea sa lātou iai tonu o Papelonia le tāwhanga. Pe te tau no lātou whamana tuina. Ia le sauninga lea na lātou whamana tuina. E leo se sauninga po se whamana tunga o na lātou whai e luma atu o le tāwhanga. Ai o se tū maseanga masani sa lātou manatu o se mele lei ona o le lātou whano noa ma lo lātou tangi awe sa iai Papelonia. Ona o le malu ua whaatafuna ina ma talepe ina e Nebukadnesa ma Papelonia. O le mafuanga la le na leon ana pongi le nuu o sa utai tu tonu o Papelonia mo le fitus fulu tausanga. Ona o le lātou whano noa. Ona o le lātou malu leo o talepe ina. Sa whano noa i ni tausanga e fitu se fulu. Lena leo NOV sili whamai o le tausanga e whao tā riu. Le tupu, tulei mai ei le fionga iova ia Sakaria. I le aso wha, i le iwo masina, o ki seru lea, na sau lea le whai upu e lua. Ua awina atu pe teli o sa Saresa, ma rekemeleki, ma ona tangata e wha lau le lei le fina ngalo o iova. Ia o sesi wha upunga pe o e sa ili po lea le mea lai fina ngalo i e iova. Mai lalo whai upu e tolu, o loo whai mai i whai taulanga, o e ua iai le whale o iovo au, le watu fesili le whai taulanga. A tōma perfecta o lo whapea mai. O te tangi ea i le masina e 5, ma o nofo ese, e pei ona o whaia i ia tausanga e tele, tausanga e fitu se fulu ia. Whai mai pe te tauna wha au pea le mātou mele na whai le fitu fulu tausanga. O le mātou no nofo ese, ma tangi saha, ma wha noa, i le masina lona 5, ia man masina lona 7, le ta o man masina lona 7 i le si whai upuri lalo. Al masina lona 5, masina leo ka lena e pelu o le AV po le AV. O ingo le masina lea tonu al te usanga e 5 valuono. 5 valuono PC, lena wha leanga ina i le malu e Nebukadnesa. Na o la lato e whai se lato whano noa ana pongi. Ona o le aso le lato whano noa tele ina o talepe ina le malu len whai e Solomona. Mai leo le whai upu e wha. Ona o mai leo le fionga i ova au ia tau. O lo whapea mai. Whai e tui tangata o mo le nuu. A tō ma whai tau langa. Ia whapea atu. Na outou ana papongi ma whitangisi i le 5 ma le lona 7 o masina. I ia tau sanga e 7 nga fulu. Mautou ana papongi ai ea i a tau. Whamalfisiri e le tua. E tari e whaitu e fisiri le ulia. Sa autou whaia e ana mea mo au pe no autou whaia ono se tū ma se masani sa autou whaia. Did you do that for my sake or for the sake of ritual? Sa autou whaia mo au. O le fisiri lea e tali tu e le fisiri. A le ulia a ielisi tali matango fianga le mta upu e valu. Sa lo tatu te o i stemi o le neia fiafi. Whamai na outou a ai foi, ma outou whenu. E lea outou lava ea sa a ai. O outou foi sa whenu. E lea upu ea ia sa vala awa i ova i perofeta na mua. Ina o ai na o Jerusalema ma ua manuia. Mona a ai ua vangavangaia iai. Ma le itu i tonga, po le saute. Ma le itu mau lalo sa ai na ia. Mai ona tulei mai le fionga iova ia Zakaria lo fape mai fape ona feta lai mai o iova au lo fape mai ia fa masino i le fa masino ngotonu mai ia ngale lei ma lofa o le tasi i le tasi au le fa sa wa e fine woti ala tu tane mai u ma tu oti o le tangata ese ma le u motiva o le tangata ese ma le au foi le mana tunatu yo to loto i se me leanga e fai le tasi i le tasi a wala tu le ma fai ona wa i mai ola tu talinga ma wa liu tua mai ila to malefina vale ma ola tu talinga wa fa tulina ina ia ola tu le fa longo wala tu fai foi ola tu loto masa mira ina ia le fa longo ila tu la fono ma fionga a wina mai ai e Yova o au elona nganga i perfeta anamua o leana tele ai li to sa mai ia Yova
o au o le nei e pei ona wala au o ia, ai le i whaalongo longo mai i la tau. E whape fo ona wala au i la tau, ai o te le i whaalongo i ai, o whetalai mai e iowa au. Whamale o whaipo sumal wha. Na u whaatape a peina i a te i la tau i nuu uma, na la tau le iloa, sa tu fua le nuu i o la tau tua, ua le whialua i ai se tasi na whaia i la tau le nuu matango fie, ma mea tu fua. Lea lai tātou te mawa ai e ia ngā e le mata upu nei. O se mata upu e ese le te leo se au onga a mai e mo tātou. E o foi nei foi vai tau ma le tātou ola a misale tātou fie whaile me nei o le ana pongi e le o se me leanga o le me le lei. A le ana pongi le e whai fisili e le tua. O tau ana pongi me e ia tau. Pe wana ona whai lava o se mea e wha alia lia ai o tau. Ma tā la i o tau o lo o tau ana pongi. Ia ma whai e pe o se tū ma se masani. A o whai mai e ana mea ia tau. Sa o tau whai mai ia tau. A le lau whai mai le tua. Sa wha pēnā fhoi na o whai atu i pero feta. Na o mai i le nuu i le teimi sa iai. I le teimi le nei ele i o e whaatawhea. E pe te iani. Sa la tu le whaalongo mai a tau. Ma o le mafua anga le nā. Nā lai ona au ave i la tau e whaata whea ma whaata ape inu ese aisea. Ona sa au tau talatu i lau tu la fono. Ai la tu te le whaalongo mai. Ma whai le mea o te whai e tuai. O se mea tā wale tātou te iloa mai e usum tua whawhine. O so se mea tātou te whaia. Whai se nganga le lei. Do it in a right motive. The motivation is very crucial, very important. E whai se mea. E meisea mea whaale nganga. Mea whaale tua. Wai mwhaina ona whai o se mea. Ai leo whai o mō le tua. A le wha mai le tua. Sao ko whai e ngā mea. Leo tō mai tō fisili. Sao tō whai e ngā mea i atea. Pea no tō whai mō o tō lava. Sa masani e la li te leo tau sangan i fitufulu. O leo wala tō whiloa. Pe te tau no la tō whaia pēr le mele, le ua oi whesili. O whesili la le nu, ua iei fo le whesili a le tua. Le ana, le ntatu tala noa ni, o le whesili a le tua, pe sa whaia pēr e o tōu ia le ana pongi. E peo no tō whaia i nei tau sanga i te le fitse fulu, a o tō ia le tā whenga, no tō whaia mai i a tau. Ne no whai tau ina mo le whai upo e lima. E fōlinga mai i le fisile le tua, si le fia le lea le tua, e se le nganga na whai ai nei mea uma. Pe ina whai ai no na whatau nu. Mo le se, whai fōle leo se richo ia la tau, po se mea masani, po se tū ma se masani. Sa ana ona whatau nu lava, ona o le vainga wha le tangata. From the outwards. Ai se le fia le tua le inwards, le to tonu o le loto. Sa ana ona whai ai tū wha le loto. Just religious spirit. Religious motivation. Winga nga whai le nganga. E whai le nganga loto. E se le lui o tātou i le vaenga lea. Me le whai upe ono. Na o tō a ai foi, ma o tō whenu. E leo o tō lava ea sa ai. A o tō foi sa whenu. Wingo te mile o. Foi la tu tala na anga pongi ma la tu fala ina me fa pena. Fa mai o tu te leo ai na o te tala tu ona pongi fa pe ai o ngai manga ai o fa fonga tu pe o tu o feinu el timing tala i tu ona pongi. Pe le o tu lava nga tu te fai ai na me. Si sa o le ale tu. It's not me. Na o lo le ia le o ha un fai me o tu nei me. Sa fai loa tu fa mai le tu. Sa fai loa tu fo ia o perfetta. Ia le isu lava le nei. Po le whawhita au le nei. I tau sanga ua mawai i o tau tua a. Warko kelo ngaka e tau tala i perfetta. To telo tangatana. Na whana nau i o. Ia pe na ofu o la hiti. Il fitu fu tau sanga le ngai i o. E wha mai le tua i le whau pe fitu. Se sa ofa ia tu fo i perfetta i o tau tua a. Ma tangatana i na ai ngā ai le mele nei. Na ofa ia tu iai. Ia i la tau. Tau sanga o mawai, e winga lava le mele nei. Ai si se foi. Lea nganga na la tu whaia mai ei nei mea. Ia tau.
Na fa mai fa upu fitu ele upu ia sa vala au ai fo Iova I profeta na mua. Ina o ai na o Yerusalema ma ua manuia. Mona ai ua vangavangai ai ia po lela ua mai ia Papelonia vangavangai ia. Maleitu I tonga po Papelonia. Maleitu ma ua lalo sa ai na ia. Mai ua tu lei mai lea fionga Iova ia sa kariolo whape mai ua whape nao na feta lai mai Iova au. O lo whape mai fo ia wha masino le wha masinonga tonu. Le lala o tau atu Iova le winga ma le autu o lana wha o lana tu la fono po mena tu ina atu ola ai le nu o le atua. No nofo le lei maua le wha alfani au le wha ainai. Iei le fi le mu e le ngata tau te loa mai au ai au tau loa isi tangata ngai iei le sinong tonu malanga le lei ma le lofa I le tasi au le whaasa wai wa fine luinga va aile le tūlanga o lo next door neighbor lau maftanga mai isi tangata le community vai keep an eye on the other person va aile isi tangata e lo mai I le vaenga o whai upu ia na tātou whai tawina. O le atua, na ala na ia whaasala ina ia lona nua e meise sauta. Ona o tū langa lava o lātou winga ma o lātou a mionga. Ai meise o lātou o langa tā puai. E le mea leana tātou tā ua o le o langa tā puai. Ai tā puai I isi atua. Ai fōlinga mai e peia o le atua lai tau o lo lātou atua. Tātou tā ua le whine le sai tu tono le efa. O le whine na o le ata tonu lava le na o le angasala sili o na to sa ile atua I asai utama ma Israel oma. O le a. O le muli lua wha le nganga. La luinga le muli lua wha le nganga. O le ifo I tupua. Le whine lea le sai tono le efa. Le ata o le fufini talitane, le ringa o le muli lua, o le ata o le angsala sili o na to sa ile tua I ona tangata. Lea e whai atua ile tua, o le mele nana la I ona whata ape o tau. Aisia, o lo o tau le loa mai o le tātou maftanga o au o lo o tau atua. Ma o le mea monia, sa lei fia sila le tua, I mea ia u toi whai mai fo le toi tau mo whai lau li ia toi tau mo whai mai tu maanga whaale lotu mea masani I leo toi mana o mia ele tuan toi whai a mea ia God does not desire this thing anymore I leo toi mana o mia po ni mea na ona wha tino mai le tino I whafo ai olo o si la fia le lei ele tua le mea o lo I tu tonu o la tu loto na le wha fia mi u tonu masani ai ia tangata I utai e le melea o le ola whaafia mi o tonu o le hypocrisy le olanga wha fariseio le olanga wha fōlinga na ona whai o se mea mai la le tua o te le tue mana o e tue whai le melea o umana whai e isi au ngā tupulanga I luma atu o tau o umana watu I perfect e le wha alongo le whaunto o le fitu futa o sanga I o ngō kou whai a whoi whai mea e whai ma le tūlanga o le peia o lai whai mai a te au mata pua I ma whai mai nei mei a te au. A o au, o te sila I o tō loto. I know you're inside. O te loa le mea ngai tu tono o tō loto. A le mea mo I le whina ngalo le tua pe a tātou wawa I le nei nu, o lona nu. Mese o le atua I le tūlanga wa ngai tau mai ngā le suspicious po le ita o le atua. Ita le atua. Le no fai tau ina mai le fai upu, I think o le fai upu e sefulu ma le lua na fai mai ua tele ai le to sa mai o Iova au ia te utau. E sa me ua fua ai le tua, e sa me ua ita ai le tua, e sa me ua to sa ai le tua. Ona o le angsala a le nuu, o le a, matu ia lava le angsala le, o le ifo I tupua, o le ami o le anga, ai maise, o le vā o I lātou maisi tangata. Sa lei fina ngano le tua e toi wha wau e le au ngā tupulanga le o mai e ulfale sa uni ulfale tono o le malu le la uma. Na o le tua e sui mea uma. Change everything. Transform
the whole setting, mea uma ia fau mea uma. Aua nei toe whaaluaina pe toe whaia whaalua le mesi se mua. Aua nei o tō nao na whaatino mai o nei ana pongi, ai le ai se mea o whaia mai i a tau. Le la sa whaamalosi e tu eile tua i ona tangata, e ala atu i lana profeta o Sakaria, ina ia i loa, latu i loa whaatasi. O le tāua o me ole, tu tū whaatasi maisi tangata, e ala i le alofa, e ala i le manatu, o lesi i lesi, le no whaita wina na nei mai le whai upu lea e fitu, fitu pe wala. Fai poe watu, nena u tau whaita wina, mai, o whapea mai fo whaita lai mai owa au lo whapea mai, i e whamasino le whamasino ngatonu, ma ia anga le lei, be merciful and compassion, ma lofa o le tasi i le tasi, au le whasa wā, lo ingo le whina ngano leo le tua, o tangata e o loo mana o mia e le tua, e o tonu o le maro manu fau leo, tangata e eile nganga o le fiso swani o le tasi i le tasi. Whaatupu le file mbu, ma tausi ia le vāwhea loai, ma isi tangata. Sa manatu atu le tua, sa wha manatu e le tua i lana perfecta, e whai atu i on tangata. Ina ia whape nao na whai i la tau ma whaate ta inga le lei. O se lapta inga le ngā watu e Sakaria i le nuu le nei. Ina ia aua nei pei i la tau o tangata sa ola mua i le lau ele lea. I le leu stai ma le te e atu i a te ia. Te e atu i le atua. E leo mana o le atua e toe whau. Au whai poe suma tasi ngā whamai ai. A ua la tau le mawhawhai, tau tala i tangata ia na iei momo i le ngā me whata whea. Le me mawhawhai o na wai mai o la tau talinga. Ma ua liu tua mai i la tau ma fina o vale mai. Ma o la tau talinga ua whaatutuli ina i o la tau le whaalongo. Wa la tau whaia foi o la tau loto ma sa mira ia po o sa maro ingo wa maa o la tau loto le i whaalongo. Ina ia le whaalongo i la tau i le tū la fono ma fionga na awina mai ai e iova au o e lona nganga i perofeta anamua. Le lana vatul tu la fono iova. Vatul polo inga, vatul tu la fono le mete tau na olai tangata o Sautama, tangata o Israel. Ai sa la tu te, sa la tu le taliena, na mafua iona, whaasala la wina i ta whianga. Whailo mai i sa te ena le upu le tua. Le upu na atu ma perofeta, mua atu, a wina atu e le tua, i au ngā tūpulanga mua sa i eitu tono nei lau lele. Sa la tu le ustai, sa la tu le whalongo, sa maua i la tau le lotu te e ma le wha maua lunga. O le mafuanga le na whata ape i le tua e peo nau ta ua. Whai po suma tolu ngā whamai. O le nei e pei o na wala au o ia. A o le i whaalongo longo mai fo i la tau. E whaapea fo i o na wala au o i la tau, o i la tau. Le vaianga lea i kongua i le manu i luma o le ngā ruenga lea la. Toi titi maia. Wai whata usanga toi whai ele whale maia. Toi mai ale lei le whale le ntau fia. Whamai ai au te lei whaalongo iai. Ua wheta lai mai iai iova au. Sesi whapunga. Ua whiu e wala au mai i le tua. Ai lei whaalongo iai le tua. Tangata ia ola whaafolinga. Ola e pi folinga mai o lai sao. Ai lai ola i le amio leanga. A le whamai. Sa wala au mai. Ai au te lei whaalongo iai. Ua wheta lai mai iai iova au. Pepe suman wha. Na u whaata ape ina i la tau inu uma. Na la tau lei loa. Sa tu fua le nuu i o la tau tua. Oi le nuu, Jerusalema. No, ia e tu fua. Mai ua le whealua i aise tasi. Na whaia i la tau le nuu mātango fie
ma mea tu fua. Lo ringa sa o lai i le whaamnianga ma mea na watu e le tua. Ai ono le lātou le ustai ma le ora te i le tua. Le nā leo no lātou whaia le lau ele mātango fie. Ma lau ele ua tu fua. O le tusi la ta upule tatu te tatu tal noa ta upule sakari e fitu. Pe folinga mai o lo fa manatu mai ai fo ile tua o ia o lo sa ili mai o ia ini tangata e mana ia ina atu o ia mati pensi ia teia ma faalango lango ia teia i mea uma. Ya tatu wa mai ai ile ta upule fitu. O ina le fia sa ili mai le tua. Aisa, o te atu isi tangata leanga ngā linka lepe mal momo. Ale o mai o tu. So God is seeking for this kind of true worshippers. Transformed dwellers. Tangata o lela ano no foi a o sui o transform o lantu o langa atoa. Ona ua ustai i lana upu malana tu la fono. Whaelo mai ai. O mea uma e whaia e le tangata. O mea e masani ai o tū maanga ma tūlanga o mea whaale lotu religious spirit e le lei lotu. A o le anganga lotu. E le o se me le lei. Religious is good. But religious spirit, living under the religious spirit system is a damnation. O se mea leanga I luma o le tua. Ngā le mafau I fwere le tūlanga o mea religious, mea whaale lotu. O le tūlanga la o mea whaale lotu ai le amana ia ina le upu o le tua. Ma le fionga le tua, ma le nganga pa ia o le tua. O lona winga, e fiu le me whai. E le ai se me kau o se reform, e le se me tau o se toi fuataina. Te olo tele o lotu I tupunga mai le iei le teimile nei. O lotu e tupunga mai le mea ka o le reformation. O le reformation. O le reformation na mafua ma le tangata ingo ia Martini Lutelu. Martini Lutelu na luese mai tutonu o le Ekalesia Katoliko. Tausanga e tasilima tasfitu 80. Ai na luese mai tangata le ama amata sisi me fou. O le me tau o le toi fuataina. O le reformation. Ai te lo le wingo le upule o le reformation. Go back to the word of God. Toi foi I le upu a le atua. To reform is to go back to the word of God. Toi foi I le upu a le atua. Wala foina. Ua whatalale iai tangata ai whai ia langa system ma mea o lai mana o ia ma manatu e sao. O le toe langa ina le nei tangata o Martini Lutelu le nei fo I moment po le nei fo lele na mata mai I lana ia visiona I le mai le tusi a Roma mta mua fai upo suma le ono ma suma le fitu. E ola le tangata I le ami o tonu, I le whatu tua. E ola le tangata ami o tonu le whatu tua. O lona nana unau ta inga, ma lona manatu le nā. Ia toe whaafo I le tangata tā puai, I le upo le tua, ua tia, wawesi. Hape nāla se mea lea e tātou te, e aliali mai I le tātou mta upo le ne fiafi. O le whina ngalo le tua, ia toe whaafo has to do with the Spirit of God. O se mea e whaatatau wai leise reformation, e leise toi foi ato to I le upo le tua. Pe a le ui I le whaalinga mai le nganga pa I o le tua. Pe ona maua e le tangata o Martin Lutelu le revelation po le nganga na whaali a te ele miti. Through revelation, le nganga pa I o le tua. Toi whaafoi ina tangata le revival, toi whaafoi e tangata I se me tau o se reform, po le toi fua taina pe toi amata. Ai amata I lea, a nganga o le tua, ma le upu o le tua, it's very important, le upu o le tua. E se la le tau teli. O ringa,
O le mea tau le tātou te learn menga I le tātou mta upule fitu, le tā ua ia. O lo tātou loa le lei. O mea uma tātou te whaia, whatever we do in church, in your Christian life, I la ufo I savalinga mo lo o langa whalenga. Aua ni ngalo ia tātou. Aua ni ngalo ia tātou. Ia sa o le nganga I whai se mea. Ia whai I le tua. Whai I le tua. A whai lau foa I le kalesia. Do it in a good motive. Whai I le nganga le lei. Aua le whaia ona e whaatustusa I lisi foa I lisi ainga. Aua nei whai na I e sili ai. Ngala la su elo reputation, la su elo tala. La su elo tala e te tau ai. Ai le su eina se tala e ave ele vi inga I le tua, ma fa fo ele vi inga le tua. Before le anapongi lea, there's nothing wrong with anapongi. Lo kako Kirisiano, kako ki anapongi o ma, ia me leo le fola mai, ma fa ailoa mai, ia fo I sele manga ia. Me le anapongi. It's a personal thing. Ila o te tununga le anapongi. O se mea fo I le fa pol kala mea se vai yaso a mea o le te taua o nga a whailo fa pena. No inga o le pol kala me. Nga whai fa atu lo lea. Pe whai ona o le pol kala me. A o le whaia. Ona o le mafutanga al tangata ma le tua. Ele se mo iau te lo fa tuele anga le fa pol kala me. O mo anapongi me fa pena. A mene yo tai mo leaders I kongo mengi o every groups in tono le kalesia. Cell groups ma vahenga se tono mengi kalesia. O le mata whaioi, te tono le mata whaioi al te tai. O le inspire ina pe motivate lana maftanga tina, maftanga tama. Po le ina ia whapena ona tautua na sa ili le tua. E motivate fo I pe whamalosi el whi au tangata sa ili le tua wa se me mane I tele, sa ili le napongi. Leo se me ta tala I atu fo I a mea o lo waso le, o le mea ngai personal, o le mea I whai I le vā o le tangata ma le tua. It's personal. Fo I lea, o le folo o lau angapongi, ma e aluta la I lau angapongi. Ia ngai maua e lo vi inga. Ka la I lau koru aso, ka la I lau kongo e lese meo iai mo meo tau tinonga, mo meo lau testimony e lui e fo lisi tangata. Iei le masani le tangata e anu makala I lai o. Ma kou le whalimako angapongi ia e whaifua. Le o iei se winga ato to e peo le mele. E sila le atua I le loto le tangata. O nae sa ua ile anapongi e te na fo ia o Isaia ese mane ia fo o nga le profeta Isaia le tau o nime o lana pongi esa la nga o le mea sa ili ai tangata o le tua I le tua ia ilo le mea ua mana o mi ai le nu o le tua ia ta la I le lana pongi o uma I le lana pongi ma le tuli vai ma le lefu sa ili tangata I le tua O le mele tātou te mawai I le ata atoa e whai o toa I le mta upu le fitu. E le ofina ngalo le tua ina ia toe whanoa noa tangata. E le toe fina ngalo le tua toe whanoa noa tangata. Paule mea e te tau ono lanto whai e le teimi lea, ma sauni e whai. O le mea tau o le festival, o le celebration. Celebrate le mamalu o le tua, ma le fale lea, o le a mauai fatasi le tua, maona tangata. Tau mwhaingi festival, tau mwhaingi fifia, be joyful, celebrate, e o le whangongoa, ai le sa o le mea o lo whanongoa ai. O nei whaamata whanongoa mai, ma whaamanatu pea le nei, o ngā ele sa tu o ile malu nei o Solomona. O ke ako ngā kaimi. That's gone, that's a past. Yeah, move forward. Celebrate the goodness of God. Ia, la I luma ma, celebrate le fale fau leo le tua. O le whitangano ngā le tua, ele wapelo whatu le tua. Au ngi koko e ngapongi.
mai le tua, say change ia ko mindset mo ko attitude towards me. Celebrate, fest, ia fia, ia fia ma fai as a festival, o se me fia ai o tau, o mai fia. Sa uni fai le whaalwhalenga o le whale lea, ma ia o tau loa, o la fia ai, mo au, for my sake, langa o loo mamalu le la alwatu tonui, this is my house, you are my people, be joyful, celebrate it, ia o tau fia, ai so ia kou ke fia whaangongo pelo mai, langa lo te ilo le au tu loto a. O le matau pue valu, sel tau te le o le matau pue valu, na fa mai o le toe manuia o Jerusalema, so it's a return thing, o le mea toe foi mai Jerusalema, se mea matautia, se mea matangofia lea mai i le matau pule valu, o le a toe foi mai Jerusalema, something good, something great that is coming back to Jerusalem. Pe folinga mai o Jerusalema o le a ai lea mo le lumanai. This is the future city. Tatu lo le umal me o le atupu Jerusalema. Ya, te lo le tatu te teltal noa tuaya o se mea matango fie we looking at in the future Jerusalema o i o le a no futupu ai Yesu lo na malo o na lea e whaatawanga i le tele o a fui o valo anga. Tisi voi valo anga perfecta. Pe fola i mta pule la tatu noa. Ele ngata e tala noa nga ile lumana i tuatu. Ile lumana i le millennium. Na malo ke riso. A lo a fia mai fo ini vaenga o le fio mai o Yesu lo na fio mo mai. Lo na fio mai. I lo na fio le sa fio mai ai. Mfanau mai le tino. O se fe au o mai e Sakaria i le mtau pule e vatu i tangata o le tua. Ina ia sauni i la tau mo le faa moe maua lunga i le lumanai. O i le faa te tau iai. O le faa te tau i le fio mai o Yesu o le lato Mesia. O le lato Jerusalema. O le lato malu. O le lato tupu. Mai wo mai le fionga yovo au o lo fape mai o lo fape o na fetela mai o yovo au na o ma ele nga ia siona ma ele nga teli na o ma ele nga fo ia te ia malita teli o lo fape o na fetela mai o yovo o fa ia tu o fo ia tu i siona I will return to Zion o te mau fo i to tonu o Jerusalema e ngoa Jerusalema o le ai e fa maoni o le maunga foi o Iovo au e ingolea o le maunga pa ia o lo whapeo na whetala mai o Iovo au e toe no nofo toe ina malo mātua i malai o Jerusalema o le tangata foi malona to o i lona lima ona o le tele o la tau sanga e tu tumu foi malai o le ai te maiti ma te initi o lo ta alu i ona malai o lo whapeo na whetala mai Iovo au e ui lava ina whaingata i le manatu o e watutoe i le nei nuu i ia o naso, pe whaingata e a foi lo u manatu, o whetalai mai e iovo au. O lo whapeo na whetalai mai o iovo au whauta o te whaola i lo nuu, nei le nuu e alu e aile la. Ma le nuu e alu ifo ai, o te au mai na i la tau te nofo ai tu tonu o Jerusalema, e fai fo i la tau mo nuu, e fai fo i au mo la tau nuu i le wha maoni ma le ami o tonu. O le whiauna i le fo i le tusile. E le popula po le lama, there is a future bright that is coming to Jerusalem. E se popula, e se lama, te leo loo, sau le lo manai i tu tono Jerusalema. Ia, mana tua fo i le amtanga le mta upo fitu, o lo i ele tal noanga le ngtatu tal noa i le vao tangata ia malea tua. Aena mafua mai i le tal noanga, ono le fesili a tangata o le nuu. Pete ta uno faa ua upea le la tu fai o le anapongi e peo na maseni ai. Pe le ai, pe a tole te usanga na faa tafuna ina ai, ia le malu o le tua. E sa tali le tua, pe la tu te whaia ia mea ona o ia, pe sa whaia ona
o se tū ma masani le fitful sa tausanga sa iaile ile a fo tawhenga. Sa whaia e tangata ia ni tāpua inga, ai sa le moni mai o lātou loto. Sa le whaia i se nganga o lo whaia i le tua, ai ono se tū ma masani a tangata. Lea sa tātou wa ai pen tātou whaitawina mai le whai upu e lua. Sa whetala i atu le tua, na outi ngā ma o wita, ona o siona, ai sea o siona, o i o le o ngā tu tonu o tāpua inga tangata i Uteia, tangata Israel. O i sa e senta i ai ia le tūlanga o tāpua inga, awa ti ngā le tua. Lea nā leiona ave ese mawe whaatawhea, ona o leang sala, ma lea mi o leanga. Sa o sa le tua ona sa ia manatu, o ia e toi fia fo i mai, e mau whaatasi ma le neinu, ai ua tele lo la tua mi o leanga. A le la ua mai le perfetanga a Sakaria i wha mai, ua promise mai le tua ma folo mai le tua. E uia i mea no i eilo nu, awa, o te toi fo i atu lava, ma o no nofo whaatasi, ma o tangata ile o ngā tu tonu o Yerusalema. A o ile taimi e whai ai ia mea. O le ata ua whamai o le ata ua Yerusalema o se a ai wha maoni, a faithful city o se maunga pa ia foi. Kale whisini. O a whea na tu tupu ai pe o le a tu tupu ai la nei mea. O a whea o le a vea Yerusalema ma a ai wha maoni, ma se maunga pa ia mo le ali. E mana tua o la o lo ta ua le whai upu e whama le whai upu e lima, se taimi o le ao o mai ai le fi le mu tele, male manuia. Le no whaitawina. Mai e whapeo na whetala mai i ova au e toe no nofo to ina ma lo mātutua i malae o Yerusalema lunuinga o le ai le the peace will return into Jerusalem. Peace and harmony and prosperity. Luinga o le ai le fi le mo isa whamai. O le a toe nofo to ina ma lo mātutua e tu tonu o ai o le ai o Yerusalema. Mai o lo whapeo na whetala mai o Iova au e ui lava o na wheupe lima. E tu tumu fo i malae o le ai i tamaiti ma te ineiti o lo tā alo i ona malae. O le ata leo le meta o le peace i te tonu o Yerusalema. Ma le prosperity, ma le manuia o le ato e o i tangata o Yerusalema. O le fisiri, na tupu ia mea i taimi o Sakaria Mahakai, ia ma malaki, ele ai. Ele i ai se fi le mu. Ai sea. Ia fo taimi o le ai e kolone i lalo Persia. O ma papelonia o fatu i lalo papelonia e Persia. Taimi lea. O lai pule ai ia Persia. Ia Yerusalema. Ele isme tau se fi le mu. O lai nofo ai kolone. Ia ele ngata i lea. Ia ele taimi na. Se e maali e se ai le pule sa wapo le superpower tangata Persia ma metai. Ai so o mai e leni. Sili atu fo i lo la tau whaasa wā ma lo la tau leanga. E pe ona whaasa wā ai ia tupu e to whaapo tai tai e to wha alisana le sili. Ma o la tau wha leanga o se tasi tangata tai tai o tai tai o toa ia alisana le sili. Sa ia matuai whaasa wā i tangata Yerusalema tangata o sa uta. Ma le nu o le tua. O le fisili la. Sa i se file mu i taimia. Ele ai ele se file mu sa i ai. Ele se toe o mai o toe ina malo mātua tal noa ma. Whaila to pele swipi la lo la au. Fitaftu lia i tamaiti ma te neti. O i ngā le whaamtala mai ai. Le toe fo i o le tua. O le ai le file mu. O le ai le pisi tonu Yerusalema. O le fisili. O ngai ai se taimi mo mua no o inei mea. Le ai. Le ai se file mu. Ai se ana umatu fo eleni, ai sa fo i Roma, sili atu lo la tau leanga ina ua pule Roma ma super power lo langi. Sili atu la le matau tia o le manufi aile na, i le whainga o tangata o le atua. Sili atu, le sawa ma le
ma le lātou fo lea le ti a fitafulu le ana lātou susunuina ma faatafuna le malu le ana faia e seru papelu talepe lalo ia masusunu le ai le se peace o se peace il timing e tonu Israelu no it's getting worse e fa solo ina leanga se va ai le mela e Israelu o matuale ia se file mu mai tonu ulava upu le valo anga o le fionga pa ia le tua valo ia nei tusi e mese foi Sakaria taimi uma e fa solo ina matuale ai se file mu fe ai nai quarrel violence fighting war e matua tupule le vesi tonu la wil ele a tonu la e file mu ele pa ise se a foi se pomu nei taimi mela tupu tonu le ai Jerusalema ai o le tūlanga o le nonofo o tangata ma le popole o tangata ma le vesi o mavu fau o tangata e leo i se file mu tonu o le ai leo Jerusalem al te mile. Ai sea, e leo i se taimi i se file mu langa ngai ngofo fatasi ma fili. No nofo fatasi le nu o le tua ma na fili. Le se file mu me whangai whioa i e fita ma. Te whalongo i e whioa i fita ma. E va ai le file mu e sea la lava i ai le fete na i le taimi umai tutono le ai e sea la ngofo akasi e ia tangata Palestina ma. Tangata usauta. There always a conflict between the people of God and Gentiles and other nations. E iai lava. A le fisiri. A o a fea ea o le a sawe le file mu. O a fea ea o le a ta oto fatasi e le ona male taika. Ta oto fatasi le ona male mamoi. O a fea o le a o mai el na file mu embe ona ta ua e perfecta. E lu tel tununga e iei se taimi mātanga o fie le lumanai o le ao o le file mu tonu o le ai leo Jerusalema mea ta o le file mu o le taimi o le nofo tupu o Yesu i lona nofo ali mau fatasi ai le nu o le tua matangata o nu ese sasa ili atu maulato maua le ai lea. Amen. Ole atato vavai e foilele i le tulanga i le malu o le tua. E ui lava sa wha umaina le malu o le tua i le tausanga e 5 PC. Tausanga le na wha umai le malu ngā luenga seru papelu. Ai tātou te le i mauti noa. Pesa a fio ato to atu e le mamalu o le tua i tonu o le fale. Po lea a ai. O le mea lea e tātou te vavai e pe o na whaita wina i tonu o le mata upu lea. E toi iai se taimi o le a maua ai le file mu male manuie i tonu i Jerusalema. E o lava i taimi na iai Yesu i tonu o le nuu leo Jerusalema. Sa iai pele vevesi ona o Roma sa pulea ia vai taimi. Sa tatu ta ua. A mata mai lava i taimi o Papelonia. Si ia o mai lava i taimi o Roma. Sa leise file mu o le nuu lea. E o mai lava i ona po nei ma taimi nei o somatua whawhine. E le o iai lava se file mu. O lona winga, o lo whaasino le nei mea a ngai i le lumanai i se taimi o le lumanai. O le mea tātou te a o uina mai i tonu o le nei mata upu. Whaingo fio na whaaso solatu leo langa o lea tātou te o lai usam tu whawhine lau Kirisiano. E wha solo atu i tātou ina whainga tā te le soifuanga ma e leise file mu. There is no peace. Ile nei o langa whainga tā, ma le tele o pōpua ngā, ma le tele o mea o lo whapena, ono tātou wama ai ai ua wha solo mau o mai ai tātou. Ma o lea lava a ngai atu lona whainga tā a ngai i le lumanai.
Tātou te manatu e le ai mase le lei e o mai. I le tūlanga o lo i eile soifuanga ma le langi i le teimi le nei. Wala tātou ui i whainga tāma pōpua ngā. Te te tonu nā fu e te ui ni whainga tāma ni pōpua ngā o le o langa Kirisiano. Tātou masani I mea ti ngā ma whainga tā. We have experienced too much pain. We have experienced too much loss and hurt and circumstances in this life. O se manatu fo I lea sa iei ta ngata o le tua. Sa whape ua le iso la tō wha moe moe. Pe fo na iei tātou li nei vai tau tātou te. Te ro teimi tātou te whapea. Ai longa ato I o I se le lei le nei lo langi ma meo lo iai. A pea umalawa le manatu sa iei ta ngata o sa uta. Fo linga mai ua le loa lo la tō wha moe moe. Ua le se wha moe moe. Ona o le tele o mea na o ia I la tau. E mese o tā whianga. A le whai upu ono. Sa le I loa I nātu e tangata o sauta, o lo I eise luma nai malama lama o lo foto ai mai mo I lātou I le luma nai. They didn't see that bright light that is coming for them in the future. E sili atu ngai lo le malama lama sa lātou iei mua I le teimi ua tea. O lo I eise mea o lo sau. O se malama lama e o mai mo I lātou. I lo lātou lumanai. E le whapea o le whaingatā ona o le wa le mawhaia I tātou se mea. A o le mea tātou te loa. Po le lava mea e whaingatā mai fōlinga mai ua le aise mea e tātou te mawhaia. A o le atua. E le aise mea e whaingatā I le atua. E mawhai mea uma e le atua pe a whai tātou te whaalango lango I a te ia. Ia tātou I loa le lei foi ia leisi mea tāua. Sa tātou whai tawina mai le matau pufitu. Sa le ai se tonu ma se moni o langa tā puai o tangata o sa utasa iei le tua. Ai sa fua iei le whina ngalo le tua. Pe sa iei le fua po le ita po le toa sao le tua iona lava tangata. I teimi nei teimi umasa u iei la tō I whainga tāma pōpuanga. Ma sa iei lava fo ilona whina ngalo e toi fia fo I atu. Iona tangata. Ma la vea I mwhaola I la tō. Ma toi a watu iei se isi mea fau. E toi a mata I se a matanga fau. O le vesili tātou te vesili ai. O a whea e tu tupu ai I a nei mea uma. Whai upo e fitu ma le whai upo e valu na o whai te uina whapea. O loo whapea o na whetalai mai o ia. Whauta o te whaola I loo nuu. Nei le nuu e alua e aile la. Ma le nuu e alu ifo ai. O te au mai na I lātou te nonofo ai I tu tonu o Yerusalema. Le malama lama lea e le I loa e tangata Yerusalema. A o le tua o levo na Yesi le fiena. Na te toi a watu se mea fau. Na te toi a watu se wha moe moe. Na te toi a watu se luma na Yesi li atu. Na I lo le mea na lātou iei mō mua. Ai peita I ane. Na o lava foi ina no nofo le nuu ma toi foi o lātou lau ele ele. Ai sa lātou wola lava pēi o lātou tu ina nau ma toi foi lava foi. I mea na masa ni ai o lātou o langa. E o mai lava la I le teimi leo Roma. Ia ua masua foi le ipu ma ua. Tele le to sa o le tua I ona lava tangata. Lea tātou te iloa le tala. Na toi ave ese fo e le tua le malu lea. Toi susunu fo I le ai, ma toi ta lepe o na pā. Ma toi whaata ape ina le nu o le tua. A o le fina ngalo lava o le tua. E toi fia fo I lava I ona tangata e vatu I le wha moe moe. E vatu I se o le fau, vatu I se swing fau, vatu I se amatanga fau. Ina I o lato wolai. O le whai upu lea iwa e o le whai upu suma le tolu. O le mita upu lea. O lo au mai e se tūlanga o le ma losi atu o upu a le tua I lona nuu I ona tangata o sauta. E a wala atu I lana perfecta. Pe ini upu e whapea e whai atu. Be courageous, be strong.
and be faithful unto me. I o tau whaamalo losi ma i o tau tū mau ma le loto tele. Awa e iei le aso o te toi fo'i e tua i ati o tau. O le promise lava lea le tua. Na te toi fo'i e tu lava e no nofo whatasi ma ona tangata i tu tonu o ona lau ele ele. Ele i tupu, ai iei le teimi e tupu ai i le lumanai. Whamani whai upo iwa. O lo whapeo na wheta lai mai o iovo au, ia malo losi o tau lima o e wha longo longo mai i nei ona po i upu nei i whafonga o perfecta o e na iai i ona aso na wha vai ina ai le fale o iovo au o le malu malu. O le mela le nau nau i le atua i le vaenga lea. E wha malo si atu i tangata o sauta. Wha malo losi e whai i le fale. Ina ia se i o tue fo i atu i ai. O te nofo ai. On tatu tue mafuta ai la ia lea. So there is a hope. E iei le malama lama. E iei le popula o le atu e fo i atu i tangata o sauta. O lea wha malo si atu i ai le atua. Ina ia o latu wha malo losi i le ngā luenga lea sa latu a mateina. Ia, e te talatu le avanoa Samoa le fiafi, me isi si e o fia walau mai, ia lea ua toe sfulu ma le lua tatu minute, ia nei walau mai la ia lea, pe ifo iso fisili, ia tatu tal noa ai, ia ma ifo iso finangalo le fiafi, pe a fai e te fia walau mai. Sila fia le tuai, e leise sao, e leise tonu i o langa o ona tangata. Ona apa mai lea o le tua, ia, mai e whaafai ta ina mea uma i o langa o lona lava nu. O le mea tonu lava le fo i sa ta ua e hakai le mta upu mua le tatu tal noel perfecto hakai. Pi fo linga mai ona o le ami o leanga, ma le leu stai, ma le te o le nu o le tua. Na tango i le tua whaafai ta mea, whaafai ta mea mo ona lava tangata. Mai awa a o le yo i ai o naso, sa le ai. Sa tauia o le tangata, po se taui o le manu. E le ai fo i se file mu i le na whea luai. Ona o le waita mai, na au whaoso fo i tangata uma, ia fete e nai i la tau vai, o le atua le ana. Luinga o le atua e o mai ai le file mu. O le atua foi. E na te save uina mea ma whaao o mai pōpua ngā ma whaingata ia i tātou. Ina ia o tātou te iai mahala o tātou mata. Ma ia o tātou toe sa ili ai ia te ia. Ma lona mātango fie. Whamali whai pua sumaltasi. A o nei o na pō. O te le i pei o aso ana mua i e ua tutoe i le nuu. I le nuu nei, ua whetalai mai e owa au. A wā e iai le fua o le toa le mu, e fua mai e le vine i ona lava fua, e fua mai fo i le lau ele i ona lava fua, o le langi fo i e tuto i fo ai lona sau, o te avatua fo i ia mea uma i e ua tutoe o le nei nuu e fai ma la tau. E lua mea ngai te utara mai e le fai tauna, e au mai e le tua whawhita auli ma mala, i tangata whaalong te tāma tangata e leo stai a teia. A i luma atu o le vaenga leng tātu tal noai. O le atua e toi fo'i mai fo'i e mai le manuia, lono winga. O le atua e manui ai. O le atua fo'i e mālai ai i tātou pe a whai tātou te le whaia lona whinangalo. E pei lava ona tangata. Pei fo'i o leo langa marisoi fuanga lea tātou te iai le nei vai tau. Whai upa se fulu nai tā ua elena o whai tauina. O lea tua, o le mafua anga, lea ua le ai se malu pui puia o i lātou uma mai o lātou fili. Aisa, ona ua whaia e lea tua, ina ia toe whaasanga tau wa i ao na tangata, maisi tangata. Ma o se mea e le mana umia tele i nei vai taimi, o le toe au mai o le tele o ni tu la fono mani me whao popo, po o ni whai ngā mālo, pe o whai ngā mālo lo tatu i nei vai teimi uso mtua whawhine. Pau o le mea e sa ili e tai ma nuu ma mālo ma tangata uma e mese tangata kerisiano.
e te tau ona sa ili i le atua, e fo ina whawhita uli, ma mea uma o lo tupu ai le vevesi, ma le ola le sa o loto, ma le ola le fia o le lolangi i nei vai taimi. O e peon tātou whaita wina mai i le vaenga ia. O le atua, e mawhai ona ia a watu le file mu i maa lo ma tangata e maise o atunu, a o ia foi, e mawhai ona ia whaia le vevesi, tātou vava ai i Israelu. O le alawa tātou te talo mo le nu o le atua Israelu. Ai tātou te leilo, whatu sau tala i sisi uso au aunan matano. O le mea maali le tātou te vava ai a Israelu. E pia fōlinga mai, o lai whaatanga lava e le atua i teimi nei. Whaatanga lava e le atua, le o iai o pōpua ngā, i ona tangata. Aisea, mai maupe ano lātou talia ina lātou mesia, ma le whaola o Iesu Keriso. E o mai lava i teimi nei. O la lava e le i pupula mai loa Israelu, le malama lama na awina mai e le atua lon tama, mo i lātou le teimi na fio mai Iesu. E le i loa lava le to tele o Israelu, ai meisi ona teitai. Ia le mea e te tauna o lātou whaia. O la le mea tauna o lātou whaia, li liu matalia Iesu o le lātou Mesia. O le alai tutupu mai mea. Yes, we still praying for Israel. Ta talo pea mo le nu o le tua. Talo mo Israelu. But at the same time, tātou vava aile ngai o ia le tua. E le teimile nei. Sasa fo i le tua on tangata. E mawhai fo na vatu e le tua whainga tāma pōpō ngā i ona lava tangata. Se ia o lātou i loa ai le mea e te tau ona o lātou whaia. Salamo ia, li liu ia, ia ma lātou vava ai le tala na vatu, le tala le lei na mua vatu ia i lātou, o le tala le lei e winga ia Keriso Iesu, lea lava e o mai le vai temini, o lea lava lātou te eina. Tolu fitu, ta silima iwa tolu le tātou numera, ia ba whaio e fia wala au mai e nei e fiafi. Fa mai le tua, fa ipo sumaltasi, nate wha manuia i on tangata, i se taimi, a lea fo une i folaina, nate au watu foi, le ma leia i ona tangata, pe a whai la tau te le, wha longo, mausi ustai i lana tu la fono. E malama lama o tātou lumanai ona o lea tua, o lo o ia pūlea ina mea uma o tātou o langa. So our future will be brighter. E malama lama o tātou lumanai pe a whai tātou te wha moe matu inatu o tātou o langa uma i lea tua. Ai a whai e le tu ina i lea tua o tātou whātua tuanga, ma o tātou wola atoa i ateia. O le mea o le atupu. O le a tātou ta milo i lava i whainga tā ma pua ngā, ma oso ai o tātou manatu wapea. Wa le ai se wha moe le lumanai. E pi fōlinga mai o tu lāfua ina i tātou e lo tātou o tua. O le whai upu e se wholuma le whae o le lua se wholuma le tolu. O lo wha matala mai ai e le profeta o Sakaria i le nuu. Le avea o tau ma whaamunianga, ina ia whai o tau ma whaamunianga mo isi tangata. Whai po sfumal whāna iei upu e whapea. Awa, o loo whapea na whetalai mai o Iova au. E pei on o manatu e whaati ngā i ati o tau, vai upuia. O te whaati ngā i ati o tau, I will give you troubles and tribulation. Whamai ina ua wha ono mai o tau ta mā i atau. Ua whetalai mai i Iova. Whamai lea, o au ma o whamai le tua, whamai o Iova, whetalai mai i Iova au, whamai ma o le i salamoai, le i salamoai le tua. E whapea on o to e manatu i nei aso, e anga le atu i a Jerusalema, male ainga o le tua. Ngā fua umana, ala fua ta umele whamnuia i le nu o le tua, meses au ta. Whamai aua tau te māte tau, whaipa suma leono. O mea nei tau te whaia, ia o tau tau tala i le upumoni. Ia wha talofa le tātu wala au, talofa. Talofa lava. I ki lalo.
Ia le waki lalo. Ia, sa no mai oli. Oi, karo whanga ke sira fia mai lo uleo. Mga ila ua mai ngam ka upu. Karo i ngai me kupu mai o i le hongi lena. Ia fuia. Hongi lea lau sa wanga i me leo ko kama i ele tua yoga. Ia fuia. Le whanungu. Alai o ai fea ngai ngā kuai ma mea kuai hunga le kupu anga ma. Anga nguu ma. Kupunga mai ia yukai a hole si upukus pa ia le fili mua mua le kala le yukai. Ia ngā le sa smali wa il tatu whao le kiofa mai Yesu. Amu ia le ba ia kali kong mai ia la ka kongi ia kungu mau. Ala tape wa ima si siri esi. Kumu wharong ka mea ko ka ma ia le atua le ba ia tatu mata. Wa le nga liu kingo la nga upo o Yesu le nga liu kingo. E pai la tala lui. O ia fo soi fai wa lu tot. Pai la tala fa o le ia fo. Le mengo voi o Israel. Kwa mama wa isingi kali kongo ka mi ka ele pora. Kama ia vai ele pora pe au across ai piko. Ya ku meu malanga ia ku mama. Ku kala ia Yesu ala kele roa. Le lo foi le ku a meu la ko le ka ia. E kanga e mare o makai le roa le wori. Yo kangola le o kala ia o Yesu le nge usila mere man ko mai kalmo pa ia. Yo a fai ko ka mga se karo faru karo mo oe. Arai ki kilo mare si kama inu e pora. Umalong ka liya si kama o ni marot li ba nung fai wa siya kali o fai kama lang ale bekito. Pero le ngongar kam. Usia fiam fafikai mai. Awa la ka speaking tang fo ngani. Yo ke ira kuma fika mane ami pakaku ira la ko fanga ukalang. Alu fai ukai kam. Wa pe o ma ko wa o spider ku ke moire. E ka pa mele ma ko vena ngalo lo passport o Jerusalem. O wale nga risi ba nga wa ku e o. Ia ai ele vise wale nga. O kele i fefe la ba. O fa mai po wa lo fa yu ka yo fa ku mele fa mai ba nga le. Fa mai po wa ya o le fa ku le ma ko mai ka lo mo ko le o Yesu. E ko ya lo fa yu ka ko pakaku halo fang. Ko excuse me ele o si spaio le ksau e afu. Ka ole lo fo le tu le so le langi ako. Le nga mai Yesu sa ka le wo wa ye ku nga mau. Le ku nga mau empty tomb mo vai sa ka le fa. Alo ko ke ponsa. Ya, fa mo lolo fina ngalo le uma ta rote. Ole me nga ngo vi ko. Na ya. Ole ke le lo wa Christian program le sa TV. Le wingo ka wo ma le ka me le sba nga le wo poko i kala ba wo. Maka mai Israel ma. Ole tu ai fa ka kala vai le tu. Ole la ole wingo lo ka. A fa pe lo la ko sa lo mo fa ko is. Porque ma repent. Ole van ka o fila ka wo. Ai so mo le wa nga ka ila. Le alo lo fa wo ke le mau ku purang ka lo ele ropora ko kara ilu mga iwo ka fasyo ki mo menga tewa sia rosto ki apo tai oli ai bakaya le lang mele fionga le tua tai mo sa le fia ko ang kalo laval me fai moni la ya moni la vai kalo pe ya o ba lo ke le fa saule u moni e lo el mele tai ya ya man wi la fia fi oli alo fatele atu ya joltina ia faftai tele la famangi fo la sunga ia so i fo ia oli ia faftai fua ia te lo sa mo ia wa mai fo tatu taimi le fiafi mo le atu le ngang faftai ni po tu sai mal tatu maftanga ala fa yesta tu talo ma to vi ia ole tu le po faftai tele la upu faftai ni fo ia no ma to fetu fa ia i la fiong ia talo matuina atu ia oile tua le matou maftanga i lau whanau usu mtua whawhini na matou mafuta mwhalongolongo i lau whiong pa ia. Si alofa mai whamanuia atu i la tau le fiafi tuso lau upu. Talo i whamanuia le tua i so se me alu i lau tala le lei mai se fo i nei fiafi ma nisi o vaenga o lo langi o lo tau mwhai o na watu ai tuso pa ia mai se o lau upu le tua le pongsa. O te le mana o lo nganga ye o lo fape na ngaru lue mo lo fina ngalo famnia mai le po tau si mai leo mai ma tau
mo se vai aso manui ai vi ia pe o Yesu o mātou li mo lo mātou faola o mātou te talo atuai. Amene. Ya, Samoa tātou por kramel na, ya tātou forfulanga masani lava o lo Yesia o ngatu spa ia Samoa, Auckland Pacific Bible College, mata i le sulusu maltolu Januari to sang fou, ya foi e fiaonga, ya lua lava po le vai aso, tasi al te usanga e fai lo certificate, lua te usanga e fai le diploma, ya, bala au ia le sunga le ripule, le olu fitu, valu selau, lua fitu, lima fitu, o lua fitu, valu selau, lua fitu, lima fitu, ia, po lau telefoni fo, o lua tasi, o lua lima, lima valu, tasi fa lima, ia mali fiafi, ia faafte tele lava Samoa, tu sa mal tātou maaftanga, il whama moe la tātou toi whelua i fo i taimi masani i vai asufo, ia ai mo nei taimi, la auto auna nei, o poni fona ti, fa so i fuia mo nei taimi. God bless.